Rubrika Našo mesta piše o роботі добродзичного гоньогасного друštва Ruski Kerestur i o schadzki sovitu mesnej zajednici Ruski Kerestur, a mož prečitac i jak označeni dzeň opštini Žabelj. O upečatkoh posle roka roboti za drugi keresturska papriga, o produkciji kapusti u Kocure, Dunajskim biznis forume i Ješenjskej oberački i šatvi na području opštini Šidz piše Ekonomija. Kultura i prosvita medzi inšim zaznačala Skype hodinu keresturskih maturantov zo premijerku Anu Brnabić, ročni koncert KPD Đura Kiš u Šidze, a tiž tak i programi, ktorí poteraz otrimani u ramikoh 25. kulturnej manifestaciji Kosteljnikova Ješenj. U mozaiku prenješeni upečatki zo zbalu mladih u Đurđove i zo zrobotnjog u ramiku projektu Kulturne našljidstvo prez moj objektiv u Novim Sadze, a ljudze rok i život ponukaju rozhvarki zo s Vladimirom Racom zo z Ruskoho Kerestura, a Malku i Mikolom Kuharovima zo z Đurđova i Mariju i Mihajlom Nadjovima zo z Kerestura.